kalame o le MOLI o le AVA. Ia vi ia le atua whaatalofa atu I te mama atua ia tina ia mai sei fo I tupulanga talavose o lava I whanawiti. Talofa atu fo ia na uauna o te tofi o le atua o lo whapenaona tu I mtangiolo e whapenaona no manua wale manuia o Samoa ma on tangata o a whiau al tala lei. Ia whaatalofa atu fo I so stasi o lo whapenaona muli ta ia le tātou Paul Kalame o le MOLI o le AVA I le AVA yaso ma le AVA yaso. Ia maavea fo I mwhamrianga le upo le atua I lo soifua o fo inatu. Ia malau sāvalinga, le ngātei leo tono lo wainga o lau ngāruenga, o lau pisinisi, o au atinae, whaiva o olofia ao. Ia teltonu o le leilna o le antua, ia male manatu mai fo il na o lo tātou mteisili. Ia vi ia le antua, whautaim whapenao na ofolofatu, ia whautaim whaatalofa fo ilana uauna ia Pastor Mike, ia mai sei fo I o le langolango malosi le Global Kingdom TV channel. Ia mal fai paanga I whaatasi ma le RCTV, ma le pulenga. Ia walawa le tala le lei, ia mai se o ava noe ta pena msa unia le antua. Alanga ai le upumoni, ma whapenao na awina ai le whiau al whaarutanga. Ia ma longo puia li isi o tātua tunu ui tawhai fia le ngata I la touma, lo sila mai moi, I mai lunga o tātou TV, ia ma le tātou wala ata, ia ma lunga fo I o penga tawhailangi, nā tau o lalam papa ao, I Samonei mai lātou fo I atunu e mamao, ia whaatalofa atu le swafa whapelpele o lo tātou o li o Yesu Keriso, ia vi ia le atua, whai u fo I tiu te mawhaiwa le ne yaso, ia mwhapenaon whai u mai fo I le wa yaso, tu mau lava le lei o le atua ma le whamaoni o le atua I lau sāvalinga ma lau sāvalinga. Ala au whai al talo whapenao na a mata il tātou Paul Kalame, tātou anga I voi la ia le upo le atua, ma was whalumanga whalenganga I le sāvalinga ma le wholaunga o lo tātou iai. Tātou wifo ma talo tama whaamanuina lo swafa, fo I te oe le vi inga, fo I la uofia o le whaamanu, le whaanetanga, o le ou le vi inga o malava. Whai mai o le paia le o Israelu, o le ola lava, le atua o Aperamo, Isaako ma Iakopo, o ia fo I o le whaola, o ia o le tupu, o ia o le li o lii, o le tamal whaavau, o ia fo I o le li o le filemu, o ia na amatamea, o ia foi o lo whaauawina, o ia foi na te whaiwina, ia whaamanuina le swafa iova I le nei fiafi te talo, whaau mai o le mea whaingaruenga, mai se foi o le alo la upu I lungo o ala ata, ia mai se foi o lungo o penga te whailangi, le upu fola, o le upu whaso, le upu eola, o le upu ele foi fua, talo ia whaamanuia se loto, ia ina se nganga, manu maloina, se tangata whasaoloto, ngausia lea molpolonga, whaola, whapula, mata o le tawaso, whaola tangata mativa whaalenganga, ia mawhapenao na whaataunu ulo finangalo le leilo mātou tama, ono le swafa o Yesu lo mātou lii. Amene, ma amene. Ia vi ia le tua to e whaatalofa tu tātou Paul Kalame o le MOLI o le AVA. Ia, I le nei a fiafi, I ia le tua, ma lol so I fuamanuia. O le autu o whapenao na ta pena il tātou whaaso I le nei a fiafi whapertania. God's portion is His people. Ua whapenao na tau whaasa moina, o le tofi o le atua o tangata, tofi o le atua o tangata o le sili, o le ase mea tāua o le afoi se mea le lei, e whapenao na sele ina le atua mai lungo le lalo langinei. What will God get out of history? What will God get
from this planet. Polungo le lalolangi nei. Le se mea tāua o le a maua le tua o le a vo se mea tāua o lo sa ilia le tua o le tu tāua na le pe e lilifa ia il tātou whaasoa o le sa ilinga le tua ilona tofi. Le tofi wa whapena ona filifili le tua mai le whaavavau tuanai. Ua whapena ona whaailoina i tutono le taimi, ua whaailoina i le tangata ma whaailoina e peo no moli mau mai eile fionga le tua. Ai ai la se isi vaenga tāua e whapena ona whaamaunia ina ia le vaenga. E whaamaunia il tuspaia. Leanga olo o tāua ai le tangata mua ua whapena ona whaimatofi o le tua. Olo tāua e le teutonome lo nam tāupu e tolu sfurma le lua. Olo na foi upu eiva. Maia le whapertania. For Jehovah's portion is his people. Babail vaenga tāua na. Jacob is the lot of his inheritance. For Jehovah's portion is his people. Mai leo vasa moa ilona umainga. Awa o le tofi o le lii, o lona nuu lea, o Iakopo o lona tofi lea, ua fuafuaina. O lo iai le fuafuanga le tua. O lo iai le polkalame le tua, o lo iai le tapenanga le tua. Taipeia ona fuafua e le tua, mea uma mai le amatanga, ai lei fuafuaina e le tua. Walewa ana silafia e le tua o le apa ul tangata, ai le silafia le na e le tua, na lua ilava le tua mwhapena ona, whaia mea uma o le fuafuanga i le langi ma mea o tumu ai. Ato ai foi ma le lalolangi ma mea o tumu ai e pei ona tumu ai le polakalame e le tua ma tu mawalunga ai le finangalo le tua le whaia o le tangata i lona whaatusa e ui na i loa lava i le tua. O le apa ul tangata i na wafilifili ese ma le tua. Ua sao ni lava le tua e adua i e whail tangata leanga e mawhai e le tua ona toe lawe ina mai tangata. E mawhai e le tua ona tāpena ina le taulanga ma le tongi ola e sui tūlanga ai le tangata pa u ma le tangata ngasala. Ua mawhai e le tua e ala i le toto o lona alo. Ona whaamanga lo ina le ngasala le tangata. E mawhai e lona alo. Ona avatu le ola i le tangata e na te sauni e talia oia e whai mali mfaula. So, i le iloa le napo le silafia, the knowing of God. God knew what was about to happen or what will take place along the path. Lea ua filifili le tua e whapenao na nga iai. Na sauni lava le tua e whapenao na whataunuina mea ua ia finangalo iai, ma autasi iai. E whataunu ulela e peto e te tai mai tonu i le tāua i le sa i linga le tua i le teimele nei. Because God knew. Now he continues to seek after a people. And who is that particular people? Le laolo tāua i el tuse tonome. The portion of Jehovah is his people. O le tofi o le tua o lona nuu, o ilona nuu, o Israelu. Lea lai wha mautu mai ai ia le tuta ua le mua, o lo iai le nuu a wha penao na filifili e le tua. Ma wha penao na vavae mai e le tua le na o ngā ele ua vatu ya Abrahamo, malana whanau, ma whanau ana whanau. O le ele wha vavau, ma whaifea ngainga iai le tua e whapenao na patino ia te ia malana whanau. I le tātou moli mawina la le tulanga o lo whapenao na lunga la lo ai sa sae tutonu ma le tau mawhaie o malo ese e tulei ese Israelu ma whaleao ngā ina Israelu
ma whapena ona vai ele o Israelu, ma whapena ona tau mawhai malosi nisi e whapena ona whale au ngata nuu e patino iaile ele. A o lea ua whapena ona tustusia ele fionga le tua. Lona tofi o Jakopo, Israelu ina wasuia le tua lona ingoa. Lea iai ona tangata ile teimile ne olo no foia ona ele. Ai pangale ele i umantu ile antou a iai la se mea tau o lo whapena ona ngā lue iai le tua ile teimile nei ele ngata o lo saili ma whapena ona whatulanga ma whapena ona tue a winatu le aingo Jakopo i ona ele na whapena ona tofia ele tua ma tangata na tofia ina ele tua ele mawhai ona whapena ona toe whauau mea ua whapena ona tofa ele tua i ona tangata ia na tofia male ele na ia tofia ma avatu ia ilantou. Lela a iaisi me mo miono tanto tuli loina. Leanga o le iai le tofia le tua i o tangata ia. Au lela ele tiosa o ile fionga le tua. Ile au mainga ele lual no foi ngā tupu. Au lona mta upu e se fulu maleono. Lual no foi ngā tupu au lona foi upu mta upu e se fulu maleono foi upu iwa. Fai maile fionga le tua. A wao fofonga o le alii e fetautu liai ile lalolangi uma. Na te fesoasoani a te ilatou. O e ua sao la tau loto ya te ia. We fai whaavalea le nei mea. O le nei e a fua i ona po nei. O na iai o taua ya te oe. Au tau o le vaenga mua o le. Foi upule nae. Eiva. O lo whapena ona whai mai ai le tau o le vaenga le ai. Ile sailinga le tua o ile saili o le saili ona tangata ilona vainga mua taua lea o Israelu le tofi o le tua lona lua i o tatou iloa foi o lo iai foi le kalesia le tua whanaua le tua tangata o le tua le whapena ona mawhai ona sao mai ei foi tutonu i a tangata nu ese ua tu whatasia e fo i ma Israelu whaola ina ua talia le mesia e whai mali ma whaola. O tangata i e to lua ua whapenao na whamautuina e le fionga le tua. Le anga o le au mai e wha mafa o le fionga le tua pe e whaitau i le tuseo whalinga ma taupu e luas fulmaltasi. Ilona taua o lo taua Israelu ma le kanesia. I totonu o le Jerusalem fau. E le ngata o lo whailoa mai ai o na whaitotoa ma o na pā o maa tāua o lo tāua i totonu i le ai pa ia leo le tua. O lo whapena o na whamautu mai el tusio Peteru. O maola. O ai maola e refer i ai. Tangata o le tua. E le ngata e whasino ia Israelu. Ai vasino mai fo i tangata o le kalesia o le tofi o le tua. Lele taua i whamai o lo whetautu liai fo fongo iova i le lalolangi uma. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose hearts are fully committed to him. O lo saili le tua. Because God has a portion ai ono tangata wa fulitua mai anteia. O tangata ele o ilolo ia ile to finga le tua ilunga ia ilantou. Israelu lo fata wa soina ili taimile nei. A toa i fo i matangata nu ese. Ele italia le alo. Ele itaunu il salamo. Ele italia le tala le lei. Ele iamana ia le vala aua le atua. Lea la efe tautulia ia i fonga iova. O le sa i linga le atua. Ilona tofi.
o le sa ilinga le tua ilana tangata. Wa yaise mea ua whapena ona fola ina i le tua ilunga ya Yakopo. Ona lao le tua e osi whenga inga o lo tuli lo ina ili tangata ma whetau tuli a iwa fonga Iova e sa ili Yakopo. Sa ili ona tangata mai tua inga e se fuluma le lua i le lalo langi antoa e le ngata na whailoa le anga le upuna na au mai i le vaenga lea. To show himself strong on behalf of them. Mua ya Israelu, lona lua i le kalesia le tua le tangata, e whapena ona mo mia ona iloa le whaoltanga, lawe ina e le whaola, tu saoloto mangausia ina le amol polonga, e le mawhai ona iloa, pe a whapea e le amana ia le o lo ngalue atu, mangalue mai, mangalue ifo, o le atua, o lo whapena ona ngalue i mea uma. Hallelujah. So God searches a people, a peculiar people, a portion that belongs to the Lord. Ayen vaenga ta ua nai mo miano tanto malama i vaenga lea. O tangata ya whose hearts are fully committed. O lātou loto e whapenaona, o lātou langona, pe ona au mai e le foi upuna e iwa. Au au whafonga o le li o tautulia e le laulangi uma, na te wheso soani a te i lātou e wa sao lātou loto i a teia. O le sao le nā, e le o le sao a mi o tonu, o le sao e ngā wai. O le sao, o le loto e whapenaona lo lou i le tua o lo saili mai. O le loto e saune talia le fetalai mai o le tua e ala ila naupu. O le loto e saune whalongo i le upo le tua o lo taulongolongo. Matalia. O le loto na le nga wai. O le loto sao na i le umainga le vasamoa. A o le heart that is committed unto God. O le tangata ma le loto e sauni e whalongo ma whai le upo le tua. O le tauana le o le mea. Ata tutilo nei i pisinisi o mtanga luenga le malo o company o lo ave ala tau fasala launga i lunga o newspaper ma lunga o penga tawhailangi lunga o TV ma leitio e sa ili tangata whainga luenga o lo iai anga vaa moa vanoa whainga luenga o lo iai whailonga o lo iai tomai o lo iai le iloa experience o lo iai skills le ngalue ina o anga vaa ma le whatinonga o lo whailoa mai ei foi le tangata o lo sa ilia i le umi talu o na whapena o na ngalue ai le field ma le discipline ma le foi tua inga ngā duenga ai o lo sa ili na iau mai o lele sa ili na tovia i tangata wa already loa wa already wa iai ua i loa le lei wa whapenao na whalia wa iai fua o lato ngā ruenga ma le anga vaa ma le tomai ma le iloa tinonga o ngā ruenga i loa na le lei e o iai a whapenao na whaia interviews ia ma whapenao na maua i loa ia leo le iunga o ia tonu lea o le a tuina i lea vanoa e au nai mo lea company ma lea fo i whala potpotonga ma le fo imtanga luenga le malo yo na tulanga ese ai tilo lo loto la iai o le principal ai tasi le operator ia vaenga ia i le tino le nei le langi ai tilo vo i le tu fa le nganga fa penga umala me le tua ai ese la le tu e pe fa pena ona fa nga me le tua e fa te patanto i le fuo le po le fatu le la au fa te taingo le apu e te tau fia le fatu le apu o lo iai le fia afe maafe o apu to tono le apu le ata sia le fatu o lo iai to tonu i fatu anga apu o lo iai to tonu i le fatu le pisinisi e fataua le apu o lo iai to tonu i tangata maainga mfala potpotonga e whamunieina i le fatu lava le tasi o le ai to tonu uma o le me tasi
ele I loa lai vafo au leito tonu. Ile au mainga la ele atua ma le sa ilinga le atua il tangata wa umona ia tofia. E ui wa paul tangata, e ui wa fale tonu tangata. Le sa ili aile atua, ai le fa pe wa fale o ngaina, ai le mea na filfilia ele atua mail fa vautua nai. O leito tonu o tangata lea, ai mo mia ona develop le tangata lea, au le wala le mo mia ona matai le development le atua, ma le iloa ye le tangata wa uman toto ele atua mea ye tonu ya te ia. O na anga vaa o lona lumanai o lona tamau ainga, o le vea yo ia mfamilianga, ma le finangalo le atua, ma le lei, ma le sosia, ile umi ona ye le langi le nei. E le mawhai ona iloa le tangata, se vanga na wa ia mana ia le fe au le tala le lei e sau le atua le fai mai o lo fe tautulia iona fofonga o lo fe talai le atua o lo sa ili le atua I le tangata lea ea e saolo na loto ia teia o le tangata e sau ne falongo o ia la le na e mo mia le atua e sau e failoa ma ia teia mea wa feye le atua matuina I tutonu ya teia. Au noa lama le atua. E na te leilo awa levanga ia ia manguia. Vai e le mawhaiao na ia iloa pe afa pea e le totoina le fatu le taipei al fatu le apu le. Au uu al tangata fa pea le fatu e tu mau al fatu e tasi taipei o vetalai ngā Yesu. Il tangata e tau mwhai e tau fiofilo na ola. Whai me o le atu mau pe alo na ola I le me tasi. Tu mau e tasi e whai mai. Ai a whape nao na toto ina le fatu lea. Po le fatu e whapa uina ile ele. Ma pala ai. Ma whape nao na mafua I lona tupu mai le la au fou. O le a whapea o na vea ma whamanianga I tangata taipei o le fatu apu le e tasi. Hallelujah. Ila ile tula langi. O lo fa penaun sa ili tangata wailoa wa ai tangata al familianga. Ai le tu valenganga o lepe e natia. Ile tangata e natele iloina. Se vanga na wa tatala lo na loto ile na tofi ina o ia maile amatanga. Lela sa oi upo Paulo I tono tusi Roma. Na tofia I tatou maile amatanga ele atua I totonu o le persona o keriso. This is the apex of every individual that exists on planet Earth is to come to the knowledge of the person of Jesus Christ in order to uncover ma release mai mea wa pena ona ta pena ele atua ma toto ele atua ma ua whapena ona tofi ai o ia ele atua mai le amtanga. Hallelujah. Lele taua ia tatou. God is searching for a heart that longs for Him. God is searching a heart that is committed to Him. God is searching a heart that is loyal unto Him. God is searching a heart that is faithfully subject unto Him. God is looking for a heart that devotes unto Him, dedicated unto Him. O ia la le na, ma le loto le na, o le autupupuina ele atua. O le fatu muina I le mana o le atua, le lei o le atua. Lea, le vai mai to show Himself strong. Ina ia whailoa ia ile atua malosi lea. Ia whailoa ia ile atua matautia lea. E whapenaona mawhai e tangata ona develop lona le leilea na totoina ile atua. Ma o ile tūlanga ma le mawalunga ma le tamau ainga ma le lei e ngata ai le lei. Ile umia o ia ile lalolangi le nei. Tusai ma le tofinga le atua. Once he responds to the call of God. Hallelujah. Le lai fai mai einis ele manga ombia ya ule le nganga paia fai mai nisi ele manga ombia foi ya baptisonga le nganga paia fai mai nisi
o te le mo mia lava Yesu o le ua lelei au, o le ua ufaya ngā duenga e lelei, o le ua maua la ngā duenga, o le ua maua au whailonga, o le ua maua au angava au o lelei, lea mea, ma lea mea. Ia ili tā ua le mea lea ngai te le maua le mea atoa, e te le maua le ato toanga, e te le maua le lelei atili. O le tā ua le o le talia o le alo. O le tāua le o le talia ina o le whatumunga le nganga paia ma le patusonga le nganga paia o le atua. A whapeo o le kamuta. O le ua e a onga o le ua e le lei le whatinonga o ngā ruenga banga vaa o lo iante oe ma le tomai o a umai tū e le lei ai. O le talia o le alo ma le whatumunga ina e oe o le nganga paia o le atua o lo tangata. O le a whapenaona whaaluaina, whaatoluina, whawhaina, whaalimaina le matua le lei o oe le kamuta. A whapeo oe o le palama, o le a whaupopo lou matua le lei ma ngā vaa i le ngā ruenga ma le whatinonga o le palama. O e vai a whapeo oe o le insinia ta vale, o le a whapenaona toe sa tua lua, sa tua tolu, sa tua se lau, lou matua le lei I lau taleni ma le mea lofa watu e le atua ia te oe. That is why we need the Son. That is why we need the filling of the Holy Spirit. That is why we need the strength of the Lord. E mo mia el kamuta, e mo mia el palama, e mo mia el intilia, e mo mia el feijau, e mo mia el palemia, e mo mia el ministrar, e mo mia el feipule, e mo mia el mataio le ainga, e mo mia el tamao le ainga. Ina ia sautua lua, sautua tolu ia sili atu. Mea e mawhai ona ia whaia, e le o iai ne poto o tangata, ma le malose o tangata, e mafua ona, o iai tangata, le anga wawhatanga, le atua, e whape naona, au mai alona malose, tuluku iai le malose o tangata, au mai alona poto e wha poto ina ai tangata, au mai al whatumunga, ma le soasoani le lei o le ngang paia, e mawhai ei ona toe whatuptupula ia, ma le lei a tili tangata, I le mea o loo ia whape naona already ona le lei ai. So God is seeking a people. What people? His portion. Israelu, ma le tangata ua taua o le kalesia, o le lei loa lalangi. Le lei loa lalangi le anga, naisa ili le tuo, naisa ili le lalangi atoa. Hallelujah. That is why at the same time, bayangalona lua, God is seeking a worshipper. Leanga o tangata uma leile lalangi po oi lava oi, you worship something. Olo e tapuai I se mea. Olo e tapuai I se tapuainga. Olo e tapuai I se tangata. Olo e tapuai I se nganga. Olo e tapuai I se vatusa. Olo e tapuai I se mea. You worship something. Everyone worships something. And everyone worships someone. Alvesili o sao. Le object o le worship. O sao le te tau iai le tapuainga. O sao le te tau iai lau sainga. O sao le te tau iai le viinga. Le te vivi iai. Ao lele fai mai le upu. A le atua li utino tangata o Yesu. Il tusi o Ioane. Mta upe fa. The Father seeks a true worshipper who worships in spirit and truth. Ona o lo saili mai wafonga o le atua I le ngata o lo saili mai tangata I lo lou o la tauloto, e sa o la tauloto ia teia. Ai o lo saili mai vo I le atua I le loto le e sa o te ia teia. E tapua I le nganga malfa maoni. Hallelujah. Le la iona taua ia I tātou. Ina io tātou I loa. God is seeking his portion. O lo saili le atua I lona tofi, le anga o lele I loa Israelu, o le whatawa soina to tele o Israelu, o le foila ele I loa tangata I fafo malwhaolatanga, ele I o mai to tono le kalesia o le tino keriso, I le teimile nei, o loo le lalangi, o lo kawhai le I loa ala le lua le tono lalangi, a o le tofi tonu ale o le atua, Israelu o le tofi o le atua, ma le kalesia ya keriso.
O le AVA Iova Israelu. Al faltua le kalesia ia keliso. And God, in the midst of this turmoiled world, God is seeking His portion. God is seeking His people. Seeking not only to save, but to give them life eternal and to reveal Himself to them. So God is seeking a sincere worshiper from His Spirit to connect with the Spirit of God, who worships from the heart. O le loto wa nuti momoia, o le loto wa momomo, o le loto e ngā wai, o le loto e whapenao na taula I le atua soifua, o le loto e lima teiteina I le upumoni e le atua, e fia whapenao na mavutatu I le atua. So stangata ala e le o maua, le tapua inga I le nganga, ma le whamaoni I le atua soifua. You are worshipping something else. You are worshipping another being. You are worshipping an idol or worshipping your own self. Au le tau I le fionga le tua. Tai peo na umai e Isaia. Isaia lo na mataupu e 5:5. Au lo na foi upu 5:5 ma 5:6. Pai mai le fionga le tua ua le iloa lava le whamaoni. Il mea tā ua whapenao na leiloa. O le ua alo I le leanga ua vetea na mea. O na sila fia le li ua leanga foi a te ia ina ua le ai se whamisinonga. O le whamaoni righteousness. O lo whapenao na misi foi mal whamisinonga. O le almele lusi mai justice. Righteousness and justice are not seen, embraced by the people of Israel. O le lewe mai, o le saili, God looks for justice and righteousness. O le saili le antua, al vesili la taua, e whanau mai el vesili na, o ai e mo miona moli mawina mai ai mea I e lua. O ai foina te whapenao na tū I le vā e whai loa mai ai, le tū e sosoo mai ai, pe release mai ai e le atua mea ia. Oi, tangata o le atua. Tangata lea e whai mai o lo whetau tuli ai vo whonga Iova e saili, e sao lo na loto ia teia. O le tangata e sauni e talia le sailinga le atua. O le awhatanga le lii o le ola. O le awhapenao na whai mali ma whaola matupu. O le awhai loa ia te ia le atua malosi lea. Ma le atua poto lea. O ia o le mataisau. O ia o lo iai mea uma na totoine il tangata. Leo le ato e tala tala. E whai loa ia il tangata o le atua na amatamea. Au noa ma le tua na te leiloa e na tia ma ia te ia mea ia. Au le lewe mai, sa o ai upu o lo whao ngā mai e eskeru. Au lo na mata upu e lua suma lua o lo na whai upu e tolu sfulu. Whai mai le vio ngā lea tua, I looked for someone. See, God is still searching. I looked for someone to stand in the gap, but I found none. Isaia leona sa ili fo fonga o le antua, mo se tasi e tu il va. Le anga iei le mele mo miona sa ili e le tua se tangata, e mawhaia e le tua me uma. Ai mana o le antua e au mail tangata e whao ngā, wha vai malima, I le finangalo le atua wa whailoa ia I le atua lo na finangalo. Mai loa I le tangata le finangalo le atua mo ia ma le mafuanga wa laiona exist le tangata I le langil nei e ui le loa o le tangata. Ai o le tangata o le awhatanga le atua o le ai loa le pol kalamea le atua ma le wha moe moe o le atua. I lea, ina wa whailoa ia te ia I le atua, le tofi o le atua, le tau sa ili le atua. Le la vea I le atua. Le se whapenao na whetau tulia I eifo fonga o le atua. Ai whai mai wa le maua saisi.
tangata o lo saili mai ai le atua, tangata ea, saune whalongo mawhai le ami o tonu a le atua, saune whapenao na whai le whamsinonga tonu, tangata e whapenao na saune tūlai e alanga le upumoni a le atua, o ial na e tū ilwa, like an advocate, pei o le purvanga, e tū i le wā o tangata ma le atua, i le wā ma tangata, e tū fo i le wā o tangata, ma tangata i le atua, si? O le tangata e whaima a wala lau papa, so to speak, ina ia whapena ona whesoo ta ia i mai, le atua soifua i tangata. Ma tangata voi e whia whapena ona i loa le atua, you are that someone. O ele nā le te whalongo i le upo le atua, o ele nā we e talia o e tonu ale nā e tauna e tū i le vā se i whaonga i le atua, e na te whaia le ami o tonu, ma e whaia le whaamisinonga tonu. Ina ia whailoa tua i tangata e leo whaia le ami o tonu, ma whaamisinonga tonu, o le awala le tātou te iloa le iai, le atua, o lo saili mai lona tofi. Ai wā laiona iloa e tangata o le lalolangi le iloa le atua ami o tonu ma le atua e whamasino tonu le anga o tangata ua tū i le wā. Tangata ua tali le atua, le tangata o saune e whalongo mawhai, le tangata e saolo na loto i anteia, le tangata e whamawalalo, le tangata e sauni e whapenao na whatanga le li o le ola. E na te umaia le ola. O e tau mawhai e tau le malosi whal tangata lau sāwalinga. O e tau mawhai e lo poto whal tangata, mauanga waa whal tangata, walolu foi wa e tau vaivai, wa e tau le fiai, wa e whapenao na solomuli, wa e whapenao na tūwhesili, o e tūwhesili le nea viafi, po le alma fuanga wa laiona i eila langi, le alma fuanga wa laiona e o i le nā tūlanga o tofonga mwa vita auli, e te le iloa po le alme mafuai, le anga o lo whetau tuliai fofonga o iova e tau lo mai loto tangata ina ia sao ia te ia. O isi tangata, se i vanga nāua whatanga e le atua ia teia i mai o le tino, se i li liu i le atua e whapenao na toe talia le whetalai o le atua, ma le pai atu o le atua, se i whapenao na lawe ina lo naola. Se i whao ngā oia, se i whapenao na whailoa iai, le leo le atua, ma le matango fio le atua, ma le pol kalamia le atua i lona o langa. So God is seeking his portion. Le vai la sa oi upu a Isaia, le Isaia e ono sfulma le ono, a lona foi upu e lua, fai mai le Isaia e ono, se fulma le ono, foi upu e lua, na faia ia mea uma e o lima, saia i lava ia mea uma, ua feta lai mai ai le alii, a o le nei le tangata o te vaai iai, o le ua whaama walalo, ma le loto tinga, o le ua ngatete fo i la upu, wa e vaai e il tangata o lo whapenao na sa ili ai le atua. God is seeking his portion. He's seeking a people. He's seeking the true Israelite. He's seeking the true church of Jesus. This is the one I look on with favor. The one who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. God is seeking a heart that is humble. O le loto wa la nona lona sese, o le loto wa la ngona lana ngasala, o le loto wa la ngona lona le mawhai o se mea, o le loto wa mana ia le ngā ioi mai o le nganga pa ia, e sa veu le loto le tangata, ina ia whailoa mai le tangata lana ngasala, whailoa mai le tangata le ami o tonu le atua, to e whailoa mai le tangata le whamsinonga o lo vatali mai. These are three realities e le mawhai ona whale au ngā ina le tangata e matua tonu ai le atua.
o le angasala me umai whapenao na pisia I le angasala o le angasala. Every unrighteousness is sin. And every sin ua whapenao na iai le whasala le atua. Au le foi le whailoa mai ai, o lo whailoa mai foi le nganga pa ia le amio tonu le atua. Me uma e le pisia I le angasala, me uma e au noa ma le angasala, that is of righteousness. Ai whai mai, o lo iai mal whamasinonga o lo whatali mai, e whailoa e le nganga pa ia, I tangata umalava o loso I fua I le lalangi le nei, ai le yo o mai le oti. E whailoa le angasala, whailoa le amiotonu, whailoa le whamisinonga. Aisea, le anga o tangata uma, wa angasala tangata umalava ma leo o il mamalu o le atua, ina wapa ul tangata ma il mamalu, for all have sinned and fall short of the glory of God. And none seeks after God, not even one. Ai whawhetai o le saili mai le atua. Ai whai maila o le saili tangata. Ai ai leo lo whai mail tuspa ia o lo saili. O lo whetau tuliai o na fofonga. O le nganga pa ia o le atua o lo ngā ioi atu ma ngā ioi e le tulimoe le vai vai. Ai o lo saili, still seeking. He's still seeking a people. And in the process of seeking, he speaks to the hearts of people. Ile ngalue ina I o fofonga I o le atua ma le whetau tuliai ai o fofonga o le atua. O fofonga e whetalai o le atua. O le fonga I le malolo le taumanuo ina. O le finangalo o le atua. He's seeking a contrite heart. Le tangata ua whapenao na nuti momoia. Ma voisea, le anga ua ia realize la na angasala, ma e loa lo whale tonu, you are in need of a savior. You are in need of Lord. You are in need of a master that is loving. You are in need of a healer. You are in need of a comforter. You are in need of a person that will give you hope. Incorruptible hope. You are in need of a person that loves you truly. Vai lenga o tangata via fia fa ngale upu leo le lofa. And al tasiale tu e fa nga mai le lofa ile abuse e o tangata o le upu lea na al fa malia ina al manonga o tangata mal tu na nau o tangata e contrasta nga ile lofa o le atua o le lofa ile fatua o ia o le lofa na saili mai o le lofa fatino o le lofa e lave i il tangata o le lofa e faola il tangata o le lofa e umbai il fa moemoeola il tangata o le lofa e umbai le lenga il tangata o le lofa e umbai le manuia il tangata o le lofa e umbai le file mu monie pule ina le loto il tangata o le lofa e umbai le taununga le lei mo tangata o le lofa e au mai ai ia le fa moe mole ungalii ma tua mafanau o le lofa e fa iloa mai ai pol kalame le leima me le lei ua tofia ai tātou e le atua God's portion. Hallelujah. Lea lai vai mai ai e mo mia ona whaamawalalo ai le loto o tangata tonu le na. E mo mia ona nuti momoia le loto o tangata o le loto tonu le na. Ma le tangata e whapena ona tremble I le upo le atua. E matau I le upo le atua. E sauni e whapena ona whatanga le upo le atua. Hallelujah. Lea le ona ta ua le fionga le atua. Lea ngai whai mai e ngā tete il tangata lea o tangata lea. Ua sauni e whalongo ma whaile upo le tua. O le tangata e fua I luma fua I tua e sa vali ma le whae tete ma tau I le tua. Ne I me ane wanga sala I le tua. O na whale tonu ai la ia leo le la sa valinga ma le tua. Hallelujah. O lo saili le tua. Whai mai ale mateio e lua sumalfa. Alon foi upue fast full male lima mal fast full male ono Mateo lua sul mal fa fast full male lima fast full male ono fai mai le vionga le tua
Oi foi le una fam, oi foi le una fama oni male mavu fau. Ua to fie lona ali e pule yana una. Ia vatu ala to mea ai iona i tuaso. Amuia le una. Pe a sau lona ali e maua o ia o lo vapea o na fai. Lela una le fai lo mai steward. O le tausi mea. O le tausi mea. O le tangata ele o iai le pule ia te ia i mea ele anga ele o mea ia o mea alo na matai. Ai watu ina mai lunga ia te ia le pule lea. E na te tausia ina ai. Management. O le tue e manage ai mea alo na matai po mea totino alo na matai. O le oa alo na matai. O le tausi mea. O le tausi mea le lei. E na te whapenao na whasoina le leile oa ma le tamau ainga. Ma whamlianga alona matai ua tu mai o na lima. O le alme le sa ili mai ai. O le tausi mea whamaoni ma le poto. O le tausi mea e whamaoni. Toi poto ilona tauli maina o le oa ma le tamau ainga alona matai. O ai ainga ta ua e ilo ai le tangata o le atua. It is a way to see and realize and know God's portion. Tangata wa tofia e le atua o le tofia o le atua. Pea vasino ya Israelu. Pea vasino foi mai tangata o le atua I totonu ya keriso lana e kalesia. So God wants his servant to be faithful. God wants his servant to be wise and to be diligent in managing the house. I le whasoino le oa mal tamau ainga ua whapenao na tu mai e le antua o ailea I la tauia o tangata lea e saili mai ai le atua. O lona tofi, o na tangata, o I la tautonu ia o lo whapenao na saili mai ai le antua. Au le voi le to e umai le Isaia e ono. Au lona foi upu e valu. Isaia e ono, au lona foi upu e valu. Fai mai e le fionga le atua. Isaia e ono, au lona foi upu e valu. Fa mai, whom shall I send? And who will go for us? O le fesilia le atua. A oile vesili le atua e whalongolongo. Oile vetalai le atua o lo whalongolongo. O Isaia le profeta. Ina uwhapenao na taliatu Isaia le profeta I le atua. Hamai, ona o whalongo atua I lea I le si ufofonga o le li wa whalongo. Oile vetalai o le li. Ua whape mai, oi ea o te awina atu. Oi foi e alu atu mo I mantou. Ona o whapea tuailea o au le nei I nā awina atua. E se matango fio le o wala e ngalue mai aile atua ma le saili mai o le atua I lona tofi. O na tangata pe fasino ya Israelu. Male kalesia Yesu keriso. Tangata wa tofia ele atua, o tangata wa valawina ele atua, o tausimea ele atua. Tangata wa falongo ile fetalai o le atua. Tangata wa whapenao na nuti momoyo o lantou loto, ma whamawalalo o lantou loto, ma sauni e whapenao na ngatete ile upu fetalai ele atua. Ma whapenao na tāpua I le nganga ma le whamaoni I le atua. O tangata fo e sauni e tutu I wa. E whai mawai ma lima o le atua soifua lea I le lalolangi o lo whetautulia I aivo fonga Iova. I tangata e sao la tau loto ia te ia. Ao le whaftai ia Isaia o lo au mai il whatei te inga ele lei. Ina ua whalongo I le whetalai o Iova. E lei toi no whai o ia na swape nao na tali mai le moni o lona loto. O au le nei. E lei whai mai
Vaaifo ia toma, pe vaaifo pai malavai, pe vala au leisi vaenga la to tele mai le ainga le la. Fai mai, wow, vaia i le atua. God will always use a person that acknowledges his voice. And God will always begin great things from an individual that is willing to step up to be used of God. Vavaye, I mea te tele uma e whaia le atua e la langi le nei. Ua whamanuie na ai le atua, whamanuie na ai le atua la langi. E always ai amata mea le atua i tangata e totasi wa sauni e whalongo i le upo le atua. Mawhai le upo le atua. E le te i whaola ina, ni neva ina ua whapena ona feta lai le atua i le perfeta e totasi. E ui na iai le au ese i le amatanga na mulimuliane ato e whataunu ulfina ngalo le atua. O ia e totasi ona al perfeta, na alu e ave le tala le lei ia ni neva to e wha se fulu aso. Taia ni neva i le toa sa o le atua. O le ale iai se tangata e ola ma mawhai ona te ena lena aso. Tasil tangata na whao ngā e le atua. Ai whaolai na ai fiafe maafe o tangata o le ai tele o ni neva. That was the great revival in the Old Testament and the greatest revival in as far as the Bible is concerned, pointing to a particular city. Ele iai ma se mea whapea na tupu i se isi lava ai. Na whaolai nai tangata uma o lo ta ual tuspaia na ilo le mea na tupu i le ai o ni neva. It was a milestone. O le matati al mea lea. Na whapena ona moli mau mai ai tuspaia. I le whaonga ina o tangata totasi. E whaolai nai e le atua tangata e fia maafe. Maafe o le ai o ni neva. E ofa ia i au ngā tupulanga i fia. Na la vea ia i le atua tangata mai lea tunuu, ma lea tunuu, mai lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga i le talafasol pito le urua i e kalesia, mai lava i le tusio Ioane, tusio ngā ruenga, se ia sawa i o mai ai le teimile nei. Na o ni nai vaenga, a few revivals. I lea taimi ma lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga e o mai le taimile nei. Ai a matamea lava le atua i le tangata e totasi. Le lopo o le tangata totasi le te whafonga mai, moa mai. Wai whapeifo ai longa i eise mea e finangalo le atua e whaonga ai oe. Ai longa i mga o le atua e whaonga al tua i ngā tangata whale tonu le iailo whale tonu. Te mana o e whailoa i ante oe. O le atua le o lo whetauturia i ona whonga o lo saili tangata o lona tofi. O e tonu ale i tangata. Leanga e le o lo whale tonu e fua i eile wala au ma le tofi ngā le atua. Na tofi o e le atua i le teimi e te le i whale tonu ai. O lo whale tonu le whatu atupu anafi. Le whatu atupu il fia tausanga o lo tuanai, au le tofi eina oe, na tofi mai le whavau tuanai. Ma tā pena oe le atua, mai le whavau tuanai, ma totoi to tonu ia ante oe. O to tonu ia ke riso e mawailo wha moe moe, ma wha mautu ailo walawina, ma whaonga ina ai oe le atua, e sili atu na ilo mea o lo wha pena o na lua wha sanga i ma struggle ai le nei taimi. Ai whatoa e loa o lo i ai le tofinga le atua ia te oe. Pe a whape naona e saune wha mawalalo lo loto. Ina wei whalongo i le upu le atua. Matalia la na upu. Ona whailoa le atua la na pol kalame ma le whaonga ina oe. O le a whape naona na tia lo tuanai. O le a whape naona whamangalo o le atua. O le atu sao loto o le atua. O le a vatu e le atua le loto fau iante oe. E tu sia i le atua, le upu le atua I papa ano lo loto. O le AVS le atua le loto maa. E tuu iai le loto fau lea. E ngā wai le atua.
e sao i le atua, e saune whalongo ma ana i le upo le atua, manga tete i le upo le atua. Haleluia, anga lei mai le atua le nea fiafi, whamanuia le atua. Tamava tai mo la upu, fo i le viinga i te oe. Ai se tasi usaune vapenaona, tuatulo na loto i te oe le li soifua. Le atua e mauai le whamoe moe. Le atua whamangalo, le atua o lo whapenaona, manatu mai le tangata le iloa, na e to fia mai le amatanga. Mua ia Israelu a toai matangata i to tono la ue kalesia. Ia ilau whamangalonga. Sausawina ma whamamaina i le totol tamai mamoe. Ta lio e whaimali i ma whaola. Whamanuia Israelu, whamanuia ia ilo file mu i Jerusalema. Whamanuia le tino keriso ma ve aua le tala le lei. Whamanuia le unanga le Global Kingdom TV channel. Ma le pulenga atoai ma le RCTV. I le avea i o ala ata ia ma whamanianga. O vai ma limo le tala le lei wa filifili e tui le va. A wale upo le atua e tau longo atu. A waolo sa ili o vofonga. I loto e sao ia te oe mga wai ma saune whalongo ma whaila upu whamanuia mai o le nea fiafi ono Yesu. Amene ma amene. Ia anga le atu le atua, whamanuia fo i le atua i whainga malolonga o toe. Ma le tāpena atua i le asao mua tae au. Tātou toe wheiloa i le vai asa fau i le lofo le atua. Ono Yesu. Amene. Ma amene.